začenjamo enega od 9 dogodkov v zadnjem nizu druge faze strategija razvoja in porabe spretnosti v Sloveniji. Dobrodošli še enkrat in hvala za odziv. In seveda, mogoče zdaj samo en kratek pregled, kaj smo opravili, zato da snemo začetek s koncem. Prva faza se nam je zaključila z 9 izzivi za Slovenijo. In sicer v letu 2017, pred dobrim letom, torej smo objavili rezultate in 9 izzivov za Slovenijo. Poročilo ste verjetno vsi dodobra prebrali, če drugega ne, vsaj povzetek. Potem smo nadaljevali z drugo fazo, kjer se je Slovenija odločila in je ena od 3 držav OECD, od 10, ki se je podala na pot strategije spretnosti. Zdaj seveda se OECD-ju pridružuje še nekaj držav, ampak vendarle, mi smo na lestvici na vrhu po izboru oziroma naboru števila resorjev, torej ministrstev, ki sodelujemo v tem procesu. Tako da še enkrat hvala pravzaprav vsem ministrstvom oziroma vsem tistim, ki na ministrstvih skrbite za to, da koordinacija informacij in seveda poteka vseh mogočih aktivnosti, ki jih narekuje metodologija OECD v tem procesu, skrbite za to, da te reči tekoče tečejo. Ne samo to, vi ste tudi vez z deležniki, s katerimi sodelujemo, takrat, ko se lotevamo nekaterih sprememb v urejanju politik. Vez tudi seveda z izvajalci in seveda z neposredno prakso in tudi še ena ciljna skupina, ki je pravzaprav za nas pomembna, poleg deležnikov, torej delodajalcev, sindikatov, predstavnikov zaposlenih in drugih. Tretji segment, ki je v tej zgodbi pomemben, so pa še lokalne skupnosti. In seveda, ker so izzivi za Slovenijo v letu 2017 narekovali, da je potrebno kar nekaj postoriti na področju izobraževanja odraslih, smo se v Sloveniji odločili, da v drugi fazi začnemo s pregledom upravljanja izobraževanja odraslih, torej po vseh segmentih, na vladnem nivoju, na lokalnem nivoju in seveda v vezeh in povezavah med deležniki. Torej, upravljanje izobraževanja odraslih je tema naše druge faze. In seveda, ta tema, začeli smo jo s podrobnim pregledom v Lukovici v marcu letos, v maju smo nadaljevali in zdaj pred nami pravzaprav pregled, osnutek 15 predlogov za spreminjanje nekaterih reči v urejanju politik, torej različnih vseh resorjev, ki so vpleteni, pa seveda do ravni neposredne prakse, to se pravi do ravni udeležencev izobraževanja odraslih, s katerimi imajo najboljši stik izvajalci različnih programov in dejavnosti izobraževanja odraslih. Torej, danes ponovno z nami vodja projekta pri OECD-ju, gospod Ben Jay. Ben, very welcome in Slovenia again. This introductory was actually related to overview what we have done from the very beginning. So now I'm going to let you that you're going to continue with your presentation. Ben is going to present the results of survey. Hvala vam še enkrat, ker ste izpolnili vsi vprašalnik in bomo danes lahko na to temo za uvod. Nadaljevali bomo potem v razpravi. Seveda za podlago stališč in mnenj, kaj se pravzaprav dogaja na področju naših predlogov za upravljanje izobraževanja odraslih oziroma kako spreminjati katere ukrepe
sprejeti ali nadaljevati, oziroma katerih aktivnosti se lotiti v prihodnje, najbrž čim prej, zato da bo naše izobraževanje odraslih bolj učinkovito in seveda bolj uspešno. In da bomo vsi skupaj bolj zadovoljni v tej državi, torej so sive pege, ki jih je pomembno pravzaprav odpraviti. Okay. Thank you very much. Is there any way for me to stand? And Yeah, you have this movable microphone, so it's possible. Okay. Okay. May I just reach it to the next You happy slide? to drive? Yeah. Okay. Thank you, Emma. Thank you everyone for coming today for the Draft Actions workshop. So I'm going to give you an overview of the purpose of the day. So it's to facilitate some cross-sectoral discussions on the draft actions that we sent earlier. I can explain it to you without these slides. We want to get your feedback on the draft actions to improve them, clarify anything that is not clear and focus them. And I think one outcome we want from today is to actually reduce the number of actions overall as well. So what could actually be merged or cut, etc. And we also want to test your support for some of the individual actions that are in the sections. Technology. We live in a digital world, which is drive us. Yeah. So I'm going to give you a quick overview. I don't think I'll spend much time on the history of the project. Emma's done that. I'll say a couple of words about the focus and why it's important for Selenia. I will then give you an overview of the draft actions in their entirety and show you your survey feedback. We have 27 responses overall, and some people decided to give feedback on specific actions as well. So we'll go through that, and then I'll explain to you what the exercises are for today.